najveći ni najlepši spomenik na svetu, ali je zato sigurno najimpresivniji. Spomenik koji nosi posebnu i verovatno najveću težinu u sebi. Za vreme Drugog svjetskog rata u nekadašnjem Staljingradu, a današnjem Volgogradu, gdje se nalazi ovaj spomenik, odigrala se najveća bitka u istoriji čovečanstva između tadašnjeg Sovjetskog saveza i nacističke Nemačke. Sa obe strane učestvovalo je po nekoliko miliona vojnika.